Nasiam hasoman, pajupau sehita bani acara pamalas uhur, bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Pai maiboge hita, hatani Tuhan, martonggo mahita mangindo pambo baini tondui napasi. Martonggo mahita. Tuhan nebata hanami sihol manangar manangihon hatamu, torangi ham uhur pakon pikiran nami, ase marianan mahatamuin, ibagas paruhuran nami. Amin. Renungan bata sadario dibuat humbani renungan wasiat kekal. Namar judul hatani Tuhan na membebai kita. Meronjolan maai bani hatani Tuhan natal surat bani pasal men 70. Jana nats nagabe pusat perenungan ta aima humbani ayat 24. Namak katahon. Itogu ham doau marhite sura-suramu. Anjaha jaloonmu doau hu hasangapon. Kita ganupan nani harga ni Tuhanta, adong sahalak na margoran putri, na mangahapkon rusak paruhurani. Horjani songon na monoton, anjaha nipini songon na laho mago. Parhasamanan ni pe songon na lambindao, janah borgo. Ia mangahapkon songon na mago itonga-tonga ni halak na mabuay. Langdong arah pakon tujuan, ahanehapkon si putri boy do homa masa, bani ICP. Anggolang dong prinsip na toguh bani goluhon, ICP boy mangahapkon nei sobut disorientasi mental pakon rohani. Pasal men 70 toluon menggambarhon pardalanan haporson ni sadahalak na igoki uhur bumbang pakon sukun-sukun. Simburu do perpasal men bani hadoharan ni parjahat, HP ia sendiri mandopakon buwe sitaronon. Tapi tonga-tonga ni perjuangan ni isadari ni sadahasit tongan na penting. Nebata tong-tong do makasomani apa manogu-nogu bangsani. Song na ipatar bani ayat 24. Nebata manogu-nogu hita marhite hatani. Tondi na pasing pakon na hinaholongan ni. Seng itadikon hita punjung bani hagolapan. Tapi patudukon do bata dalan nasitong. Jana ibobay do hita hubani hasangaponni. Anggosonarion ham mangahapkon disorientasi mental pakon rohani ulang mapitah sahalak ni ham mandupakonai. Mitor markomunikasi pakon sadak pandita atap halak na boy gabiasoman. Pindahi marosuni nebata bani ganup lakah ni goluhmu. Janah tengerma uhurmu bani panogu-nogoni. Laho pasautkon sura-suramu nasitong. Amen. Martonggo mahita. Tuhan nebata Bapa nami na marianan inagur yatas. Tong-tong ma togu-togu ham lakah nami. Asihan nami lang mangahapkon sahalak nami. Tetapi tetap ibagas panramo tionmu, pamasu-masunmu, ibagas mandalani goluhon. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami, hanami martonggo hubamu. Amen. Nasiam hasoman sonai marenungan bata sadarion, ulang lupa hita like, subscribe, jana bagihon hita mahubanya somanta. Ay marhite na sonai do madihut hita, manukoli horja pekabaran Injil. Riap pakon YKB. Tuhan Yesus Kristus ma nama masu hita ganupan. Horas.